Babukeli be-Transformation Live sanibonani, igama lami uYami. Namhlanje sibuyile futhi nomunye umfowethu owayekade eyinkabi enza nje neminye imisebenzi ephinde drive kuyo le misebenzi yokuganga. Siyacela-ke bafowethu lisiphe indlebe ishow yethu lena lapho sithi khona we listen, we don't judge. Mfowethu siyakwamukela siphinde futhi sikubingelele ohlelweni lethu. Yebo, ngiyanibingelela babukeli emakhaya. Noma ngeke ngize ngidaluleke mina igama lesibongo nokuthi-ke ngihlala kuphi for the sake of umndeni nami esenginawo manje ngiphila nawo nabantu abangisarawundile. Kodwa nje ngiyabingelela, ngiyakuthokozela ukuba kuleli uhlelo ukuba ngizochaza nami ngokohlangothi mhlampe lwami. Yebo. Bafowethu engakusho izinto ezigcina ziphushela umuntu ukuthi enze izinto ezikanjeyana yizona lezi izimo zokukhula. Uthola ukuthi umuntu akakhulanga kahle, ukhule nje ekhaya nabazali bengekho. Uthola ukuthi-ke nokugadeka nje kahle ukhule njengezinye ingane, wena ukhuli kanjalo. Ugcineke kuphoqa ezinye izimo ziphoqa ukuthi ushiye ngisho isikole ngobani ubhekelela nawe impilo yakho, ubona ukuthi ezinye izingane zikhula zinakho ukuthi nokuthi kodwa wena awukutholi lokho ngendlela efanele. So ngingasho nje ukuthi nami bengingomunye womuntu obephila impilo yobunkabi, futhi ngayiqala ngisemncane yizeke ngangazi ukuthi lento engiyenzakho yobunkabi, ngoba nami ngangibona indlela kwakuyiyona yokuphila. Kodwa ukuqala kwami ngakwazi ukuthi ngenze i-driver's license, ngase-ke ngifuna ukuthi no, angizama ukushintsha ngingene kulo mkhakha wamateksi, ngishaye ngibe nami udriver wamatekisi. So ngazama noma ngangimncane ngalesa sikhathi, yabo, kwakukhona lokho ukubona ukuthi ngathi ngiyadeleleka nasemsebenzini ngenxa yobuncane bami. Kodwa-ke ngabona ukuthi no, angiqhubeke-ke nawo lo msebenzi wobunkabi womshosha phansi, ngoba ngangiyebuka ukuthi engazuthi iyona mali elula umuntu akwazi ukuyenza leyo. Noma phela ikhona imali ekubeni udriver, ngoba phela uma udriver imali iba khona, kodwa lokhu kudeleleka okubuye kube khona ku-undermine-ana nasemsebenzini, nibange nje erenki ningazi nibangani, nibanga nje nokuthi ungani ofike kuqala ungani ofike kamuva. Yabo, mawumncane-ke vele uzothatheka kancane. So ezinye izinto ezabuye zangenza ngafuna ukuqhubeka ukuthi ngibe inkabi, ngoba ngangisenginalo-ke nalolwazi lomkabi ukuthi kahle kahle ukuba inkabi ukubulala umuntu ukuze uthole imali. Ngelinye ilanga-ke saye sathola omunye umsebenzi nabanye abafowethu. Lo msebenzi lona kwaba umsebenzi wawunzima ngoba wabulalisa abantu abaningi futhi abaningi. Le Olundi mhlambe-ke xolisa mawukuthi mhlambe kunabantu abaningi abazothinteka kulesigameko. Kunomsebenzi sake sawuthola ngoyelanga kwakufanele siwenze ngawo, kwasekuthiwa sithi ukuhoxa kancane ngoba kukhona umfo okuyena futhi ekumele abe khona kulo msebenzi. Wayedabuka, I think wayedabuka eNewcastle loya mfowethu loyana, athi ushasbam nje futhi owayenohlonze. So hayi, kuthiwa-ke akalandwe edolobheni. I think kwakuyiy'nkathi zantambama ngabo, I think kwakuwu-5 kanje, if mhlampe ngingamisteki. Hayi, masifika-ke sixhumane naye lo mbhemu lo ngamafoni, achaza ukuthi hayi usendaweni ekanje, uma endaweni ekanje ugqoke kanje. Ngoba mina-ke njengoba ngisho ukuthi-ke ngangumuntu obe-drive amateksi. Uma udrive amateksi-ke uyakwazi imoto ukuyichushisa noma ikanjani. So kulo msebenzi lona-ke mina eyami indima engizoyidlala kwakuwukuba udriver noma ngiyingxenye yomsebenzi, kodwa ngangihlala kakhulu esiteringini, ngoba made sekwenza umsebenzi fanele umuntu ozohlala esiteringini kube umuntu okwaziyo ukubaleka nokwangempela. Ngisho bekuthiwa-ke nazi imoto ziyanilandela, ukwazi ukuthi okay, hayi ngiphuma kanje la. So kuthiwa-ke asimlandeke lo mbhemu lo, simlande lo mbhemu lo, sibuye naye. Futhi kwafika njengoba afika ntambama
bangakhona ingxoxo ekutheni yabakhona ngoba kwakufanele abonane nobasi okuyena wesinikeza umsebenzi. Bangakhona ingxoxo ekutheni ababanayo ngoba safika sekulate nasendlini. Nakhona nje futhi sambe selapha la siqeshene khona sonke nezinsizwa ezinye esibizelwe lo msebenzi. Masixoxa nje nalo mfowethu lo, umfowethu nje futhi odlekayo kumnandi ukuthi-ke kuyawazi umsebenzi wakhe, uyazi mase kuthiwa kuyasetshenzwa ukuthi kwenziwani. Kuvukwe ngakusasa-ke masivuka-ke sishuthi-ke ubasi kwakhona la iphuthuma khona. La iphuthuma khona nabafowethu sihlale nje siyingcokolele kube mnandi. Abuye ubasi bese-ke eyasibiza njengey'nsizwa-ke abekade ezoyithuma ngoba phela okuningi kwakungavunyelwananga ngakho ngoba kwakusalindwe lo mbhemu wokugcina okuyena kwadile yisa-ke ukwenza umsebenzi. Shuthi-ke mangabe sesifika khona sesihleli nawo ubasi-ke sesiya discussa-ke manje ukuthi okay lo msebenzi uzokwenzeka kanjani nokuthi-ke sivumelana ngento engakanani. Inani elabizwayo laphaya noma esalibizayo njengey'nkabi emsebenzini wethu ngoba sachaza ukuthi umuntu esomshaya umuntu oyi-taxi owner. So nami ngabiza, ngiyakhumbula ukuthi imali engayibizayo kwakuyimali nami eyayanele mina ngaleso sikhathi leso kumuntu oyi-taxi owner. Kodwa wathi mangabe eyengeza lo baba lo ngathuka ukuthi shuthi umuntu esomshaya-ke uyinkinga akayona nje i-taxi owner kuphela, mhlampe nawo umuntu owenza wona lo msebenzi esiwenzayo. Indlela okwakungakhona. Abeke sesichazela ukuthi akayena umuntu esingavele simsukele emini. Yingakho nexabiso lemali lalelikhulu ngalesa sikhathi-ke kwakuyimali ngempela, wabona ukuthi imali yangempela nje okuzophinde-ke siyidiscuss ngayo imali eyabizwayo lapha noma ngeke ngiyidalule inani layo kodwa yayinkulu. Bese kuba ukuthi-ke asichaze ukuthi lo muntu ngeke sikwazi ukumshaya emini, kumele-ke ashawe ebusuku ngoba emini uyosidla siqede usebenzisa umuthi onzima. Sivume-ke nabafowethu abanye vele sonke into enze sivumele phezulu. Akekho umuntu ozothi mengabe beka imali bese yena enikeza imali engaphezulu kwale ayibekile angajabuli, angawujabulela umsebenzi ayowenza. Inhliziyo isuke ivulekile wazi ukuthi ngiyoshaya umsebenzi and futhi mangikwenza ngifuna uku-excela kuwona. Kuba ukuthi-ke kubizwe inyanga-ke ezosingenisa emthini ezodlisa umuthi. Singene emthini sidle siyakhwifa khona la siyasho ukuthi siyomudla. Ngicela ukulibiza usibiza mhlawumbe isibongo angazi noma okay. Sisho ukuthi siyomudla uzakho. Kwakubaba nje lo wakazakho loyana esasithunyelwe kuyena. Kuba ukuthi siyomudla uzakho, nazi insizwa naziqeshiwe. Siyomudla uzakho sisingene entweni ezini. Kuthe nje mase-ke selithambe emilanga ngoba angisakhumbuli kahle kodwa ngathi kwakuyiy'nkathi zobusika. Leza. Sesiphume emthini si-right siyakuyena-ke manje nobaba. Nginikezwe iy'khiye-ke njengomuntu okuyena odrive. Nginikezwe iy'khiye. Sihamba lana umina nalo mfo lo odabuke eNewcastle engimshilo noma ngeke ngisibalule isibongo sakhe. Nalaba abanye-ke ababhemu abanye abawu-2 esasinabo. Why ngimbalula lo waseNewcastle? Ngoba uyena umuntu engathi wenamava kakhulu kunathi. Uyena umuntu engathi impela isipiliyoni sasiphezulu kakhulu kuyena. Singene emotweni sishone khona kubo kalo baba lo. Noma-ke phela ilokhu njani i-direction sasingayazi kahle kodwa sasazi ukuthi siphuma sibheke ngakuphi. Khona umuntu esizofika ngaphambili isihlangane naye okuyena umuntu owazi yonke leya ndawo leya ngoba lo baba lo ehlala endaweni yamakhaya. Sishone khona masiyimnikela khona. Nangempela sifike sihlangane nalo mfowethu lo okuyena okhishiwe kulo baba lokuthi-ke asikhombise indawo. Safika endaweni yayiyikliniki la safika khona. Safikele ekliniki sihlangane nalo mfowethu sibingelelana kube mnandi.
hayi bese sisehla. Uma sehla sishiya imoto phezulu waphela ngeke size sijampise la mangabe siqhamuka ngemoto, imoto izozibha ama lights yabo kujampa. Sishiya imoto sehle ngenyawo. Masehla ngenyawo hayi sifike-ke kube nala sizoma khona silokunyana sesiyabuka sobukele lapha phesheya lomuzi lo. Asikhombiseke lo mfowethu lo, asichazeleke ney'ndawo lezi indlela la echusha khona ukuze siye khona ukuthi sizongena kanjani. Abese ukhomba nawo umuzi siyabona. Masithi ngqu kulo muzi lo siyabuka siyoshaya umuntu, lo muntu lona yabona le nto engayibona lapha ngiqala manje kanti siyoshaya umuntu, lo muntu onabantu abahlome bebaningi kangaka egcekeni. Athi kuyena lo wasendaweni athi hayi lo muntu akahlomile, yabo. Kusho yena umfo lo waseNewcastle, athi lo mfo waseNewcastle usho ukuthini ukuthi abahlomile ngoba phela nabo abantu bagcwele igceke. Sizongena ngakuphi siphume ngakuphi ngoba masingena laphayana siyoyifaka nje emphandweni weNgonyama siyosidla sisiqede. Athi lo mbhemayi bengibaqapha usuku lonke mina labantu laba kusuku lonke nje bengibabhekile. Bathatha abantu abalapha. Uyena lo baba lwesiyomshaya unabashana bakhe abawu2. Hayi ngizwe ukuthi ayingeke ngiyashiyeka mina. Ngithi mangibuka lababhema abanye sihamba nabo, hayi engathi bona nje abasekho kwakuba khona la, engathi sibone uyabona ukuthi into yabo ukuthi bathi asiphinde emuva ngokwezenzo zabo noma bengeke baze basho. Hayi athi lo waseNewcastle hayi ngeke badoda. Uma kuwukuthi bathathu sidido umuthi thina kade siphuma kuwona nathi umuthi, okusho ukuthi umuthi uyodibana nomuthi phambili, asishoneni khona siyozwa khona ukuthi ke kwenzakalani. Hayi lo wasendaweni naye avume naye athi hayi asiyeni khona, nizobona uma senifike khona ukuthi labantu laba bekho, nina nididwa umuthi. Ngoba laba abantu laba kwakungathi mhlawumbe yiviyo labantu elila ko-10 ko-13 kanje. Bonke labantu ngisho bethi ubona umuntu wesifazane kwamuntu wesifazane uphethe isibhamu, yabona ukuthi yabo nje lapha yonke into yala yuphelepele siyoyifaka nje thina emphandweni weNgonyama. Hayi ngibe sengithi mina hayi madoda makuwukuthi nisho kanjalo asiyi. Hayi laba abanye ababili esihamba nabo bacaca ukuthi hayi badonsa iy'nyawo lokwangempela bathi asiphinde emuva. Hayi abesethi lo wasendaweni hayi ngoba-ke nifuna ukuya ake sithi ukulinda kancane ukuze sibone ukuthi lo baba ukhona ngempela engaphakathi. Kunendoda ezodlula la, lo muntu lo ngathi umuntu wakhona endaweni, angazi noma kwakuyindlela thizeni yini yokuthi usezodlula ayefika yenza lapha uboyifika memeze, kunento ayifika imemeze mengabe ezodlula khona. Ngoba ojwayele nje mechaza lo mfowethu lo wakhona la endaweni uthi yinto ayenza njalo mephuma kophuza. Futhi yabo labantu laba abayiphuzelayo nje abasendaweni abayiphuzelayo. Hayi sithi ukulinda kancane. Hayi bese lo yedwa hayi yena usayochecka imoto phezulu. Simthethe wendoda ngimthethe umini udrive ungabeke lapho usuyohlala nje emotweni athi hayi kukhona nje asayokuchecka. Umuntu ngeke kumbuze manje semsebenzini nibuza emva komsebenzi ukuthi wena yile besiphindise emuva. Hayi sihlale silinde le ndoda le. Hayi sihlale abuye lo obeyochecka okuthile emotweni. Bebuya iqhamuke le ndoda le izodlula laphana kwakufike kube umuzi wakhe lo baba lo uzakwe, bese kuba umakhelwane ungaka left ezansi kumuzi wakhe kunelokhu njalo kunehlathi lapha ngezansi komuzi wakhe. So lo baba lo mengabe uzodlula ngezansi komuzi wakhe lo uzakwe. Hayi amemeza athi ngisemoyeni awume ngabe memeza athi ngisemoyeni, naye lo baba lo uyaresponda ngaphakathi naye athi ngisemoyeni, aphinde futhi athi hayi ngisemoyeni. Hayi nalo baba lo aphinde amemeza. Hayi bese yasho lo wendawo ukuthi hayi ukhona. Hayi isho leyaseNewcastle ibisidonsa isibhamu isikhokha ithi siyakuyena.
ayingathathi siyakuyena lezi ishiyeke lezi sihamba nazo. Akucaceke manje sesihlukene kabili ke. Laba babili hayi badonsa inyawo lokwangempela. Yabona into yenza lapha akazi ngathi noma balwana noma wegqibe ipoke noma kwakwenzakaleni lapha yana angiyazi le nto leyana mina angiyazi. Nami nje ngangiqinisa nje ikhanda kodwa ngangibona ukuthi ngishiyekile yabo. Ubone uma uye endaweni uzuthi ubumina busele kodwa isidumbu siyaya ngoba phela umsebenzi. Hayi ucaca ukuthi hayi lamadoda lawa ayateleka impela. Ngeke phela nathi ke siyolwa sambe siyimbumbe masifika phambili sesihlakazekile ayikho into esiwayilwa lapha. Ucaca ukuthi hayi sigcina sivumelana ngokuphindela emuva. Kodwa nakhona futhi singaphindisi ingavele nje siphindele emuva ngoba lo wendawo wasendaweni uyena umuntu welokhu aneshila mani ngaya ngafike nibaqothe bathatha abantu engizobafica. Selo yawena welo emile ngalokho ukuthi bathatha abantu abalapha kusukela nje ngalesa sikhathi imini yonke bebagadile yena uyabaza abantu abalapha. Abesethi okay ake senze kanje ake silinde sibone ukuthi lento eniyibonayo ngoba nibona lamadoda emaningi lapha ukuthi ayizophela yini ekuhambeni kwesikhathi uze nizobona ukuthi umuthi ngempela lo odlala ngani. Hayi bese ke ukuthi kulindwa yeke kancane kulindwe kodwa lamadoda lokho aneshilo ukuthi asiphindeni emuva siyotshela ubasi ukuthi la sibhekene nani ukuze ubasi naye ezokwazi ukorganize amadoda amaningi yabo sibuye sibaningi. Manje nami uyabona lento ngiyayizwa lento eshoyela abafowethu kodwa futhi lo wasendaweni mangabe lo iqinisa ngokuthi bathatha abantu abalapha umuthi lo osididayo ngiyakholwa futhi nalokho akushoyo kodwa nalaba ngiyayizwa futhi into abayishoyo. Lo waseNewcastle hayi kwakuyinkalakatha le hayi ishilo le ukuthi ayifuna ukumudla ephila ufuna ukumudla ephila le yankalakatha le ngoba phela njoba ngichazile ukuthi inani labekwa lapha kwakuyinani lalungele ukuthi umuntu angaphila eside isikhathi yabo. So inhliziyo zethu ayivulekile nami noma ngifuna ukuhlehla lapha kodwa inhliziyo yami ayivulekile ukuthi cha lo baba lo kumele namhlanje uphele umsebenzi. Hayi sihlale kuyabanda futhi khona la kunjalo. Hayi sigcine sesithi hayi no asiphindeni emuva madoda ayikho into esihlalele la. Labantu esibabonayo silosibone bona la silosibone bona hayi siphinde emuva. Masiphinde emuva igxume eqala le yaseNewcastle itshela ubasi ukuthi hayi ngeke basi labantu onginikeze bona amagwala lawangempela nje lawangempela labantu laba abawazi umsebenzi. Yabona lo muntu lana lo wesithumile wena inhliziyo embi lo muntu la encane inhliziyo kwathi akasidla siqede waphela lo muntu yena ufuna umsebenzi uphele same day wefuna uphele nje same day. Hayi sachaza lapha sachaza kwacaca ukuthi cha iprocess yokuthi kushawe lo baba wakazalo yilaba ababili abadonsa inyawo. Hayi avela abaxosha athi hayi no niyahamba madoda angihlali namagwala abaxosha. Kube ukuthi ke manje sekufanele kuorganize abanye abantu esizohamba nabo nalombheni lo. Basala ke mina ngoba ngaphuma mina basala ke baxoxa naye lo mbhemu waseNewcastle ngoba lo yisho ukuthi wena umuntu oyenamafa lo unathi yize nathi asiyibona oShasta kodwa yena engathi amava ayemaningi kakhulu. So ngizwe ngayeke lo waseNewcastle ukuthi ayikhona abanye abafowethu abazosijoyina kusasa. Ayi ngibe nokuthi mina ayi ngoba khona abanye abazosijoyina phela angithi nami nginalokho ukuthi hey uma kuthiwa sile lapha ngabe kwenzakaleni kuthini mhlawumbe ngabe siuqedile umsebenzi ngabe sikawuqedi. Ngithi hayi kuhle mawuthi khona abanye abazofika ngoba kade basalile baxoxa bona babonisana ngendlela ababonisana ngakhona. Hayi ngakusasa ke bahambeke mina ngasala mina bahambeke manje kuyena lo mfowethu lo waseNewcastle naye lo baba lo osithumayo
kwakuno-meeting yayikhona nje yabo somatekisi behlangene. Phela lo waseNewcastle njengomuntu ngamthatha njengokuthi yena umuntu oyi-leader kuthina, mina njengomuntu owu-driver kufanele ngisazi isitori sami la ekushayeleni. Lo oyi-leader kufanele asazi nesitori sakhe ngokuthi lo muntu oyoshaya umuntu kanjani, yabo. Kufanele afike ambone, kufanele afike ashuthele isithombe ukuze nathi mayebuye asikhombise isithombe. Hayi bahambe baphinde babuye, babuya useyasho lo waseNewcastle uthi umtotovu ekhehla lo, umtotovu ekhehla lo. Thina singena amanzi emadolweni sisaba umuntu omdala, lo muntu kufanele ngabe simshayisa mchitha. Yini mina usho kanyathi hayi ngimbone kahle mina lo muntu lona umuntu ohamba ehleka nje, uyabona ungaze umdabukele umbona, yabo. Hayi yona lento le thina besicanga, thina besitsha sizoyificela nje ubaba nje, yabona isiqukaquka sensizwa ubona ukuthi ayingeke lo muntu lo udinga ucatshanga lo tsalo. Ngeke ngikwazi ukumcabangela mina lo, ngeke ngikwazi ukumcabangela lo. Kwakhona lapha bengifuna ukumudla ephila, ngibanjwe yibona lapha bengina. Lithi hayi ke makunjalo usho ukuthi ke siyophuza isobho ntambama. Athi hayi kulungile. Hayi lo baba lo umuntu enemali ngoba ezayiphuza lapha kuhlala ephuzo iwinyama nje njalo ngaso sonke isikhathi, yabo nje wawungafunga ukuthi kunebhushe elikhona egcekeni. Kwakumnandi lapha kuhlale kudliwa nje yonke into kumnandi. Mawuphuza utshwala wawuphuza ngandlela, kodwa umsebenzi wawumsebenzi. Wayengafuni ababa lo ukuthi umsebenzi uphazamiseke. Wethi jabula impela kodwa nawe ufuna ukujabula egcineni. Awuthi ujabulile naye ajabule. Hayi zifike-ke le insizwa lezi ezimbili, hawu makithi hawu amabhusman, hawu iy'nsizwa lezi zazamakhaladi zayiqhamuka ngapha koThekwini. Hayi mayifika le insizwa lezi, hayi kucaca ukuthi-ke umsebenzi awumile uyaqhubeka ngoba bona babanganethuba lokuthi balaleke, ababangananethuba lokuthi balale. Baba abantu okwathi uma befika kwafika kwathiwani madoda nazi ibhanga akulalwa-ke manje kuyoqedela umsebenzi obusuqaliwe. Hayi ngithi mina hayi ikho inkinga, hayi sithola omunye-ke iy'khiye enye imoto phela ngeke siphinde ngemoto eyodwa, ngeke kulokhu kubonakala imoto eyodwa, nginikezwe ezinye iy'khiye enye imoto. Hayi bese-ke athi lo baba cha madoda akiwa-ke emsebenzini kungayiwanga entelezini. Hayi sibuye siyodipho siyodla umuthi lapha, siyalokhu nje siyancinda kube uwena lapha nalapha. Hayi siyamudla uzawe. Hayi nazo lezi zamakhaladi, uyabona ukuthi hayi lezi zamakhaladi ngathi uyabona abantu ubona ukuthi bayawazi umsebenzi wabo. Zayingakhulumi kakhulu lisa, zayibona le language yabo ilo i-Afrikaans, zayibuye ikhulume kwa-Afrikaans la ungabezwa bathini. Ugcina ungazi ukuthi hey laba mhlawumbe baplana ukuthi sizofika lapha sidayise ngalaba kube yibona esibafaka ngamakhadi, yabo babuye banela le language yabo ngoba babuye bayikhuluma ungayizwa kahle. Hayi sihambe singene emotweni kushaya imoto siye khona. Laba kabayithi laba abanye besambe nabo baxoshiwe, sesihamba manje yimi udriver, uye umfowethu laseNewcastle, ila makhaladi amabili. Phambili siyohlangana nalo wasendaweni okungena futhi obekade sikhombisile ngayizolo ukuthi sikwenzakalani. Hayi masifika sipaka imoto njengayizolo, sehlike la eklinikhi. Hayi sihlangabeza lo mfowethu lo, hayi kubekelelwana kube mnandi, simchazela ukuthi hayi nabo abantu esibuye nabo sizoshaya umsebenzi sowuqeda. Hayi sehle siphinde sime nje kwenye kwelokhu njalo kwelinye ithole sesibuke ngaphesheya. Hayi lamakhaladi lawa khale sekhala wona-ke manje lamakhaladi ukuthi hayi baningi abantu abalapha sibancane thina. Sekuyithi-ke manje sesitshela wona lamakhaladi ukuthi hayi lento eniyibona yilento esifike sayibona izolo, thina akasisayiboni-ke manje, sibonwa yilaba phela laba nabo bayafika nabo. Thina-ke ngoba sesiyazi lapha vele into masuyilindele ukuthi kuzokwenzakalani ivele ingenzeki ngale ndlela oyilindele ngayo. Laba ngoba bazilutho labo ibona sebebona lelo khunjani.
Hhayi agxuma amakhaladi athi hayi ngeke asizamele i-system entsha yokungena. Hhayi sihlale phansi sisiplane ukuthi hayi sizokwenza kanjani. Hayi siplane. Hayi bese kula makhaladi lawo. Hayi nina nobabili inina nizohamba phambili thina sizohamba ngemuva. Hayi buyi umqondo laba from endlini angizwisanga kahle ilanguage yabo. Bebebuye bakhuluma into engingayizwa kahle. Iyona lento abebeyikhuluma bazofaka thina ngamakhanda. Hayi ngiqale ngithi mina ngeke. Yindaba singamixana oyedwa wenu uhambe noyedwa phakathi kwami nalomfowethu waseNewcastle. Hayi kube ukuthi yabo manje sesiyaxokozela sodwa la sesifana nabantu ababangabodwa la. Hayi bese ngithi mina no bafowethu yazini mina ngizosala noyedwa la. Oyedwa wenu namakhaladi akahambe naye lo mfolo. Kube yibona abazosendulela ngaphambili. Hayi kube ukuthi ke makunaleyo nqokozelo bathi athi lamakhaladi asiqale silinde kancane sizobona ukuthi ke kwenzakalani emva kwesikhathi. Hayi sithule silokhu njani silinde. Hayi vele yazi vele kwenza into engajwayelekile yabo savele sasizume izumeka nalala sasizumeka salala savele sasizumeka sizovuka la mhlambe inkathi kwakuba kwako 2:03 sivuswa yi4 kufana makhulu basi uyabuza ukuthi kwenzakaleni sesiuqedile nomsebenzi nakho singabuyeli kuyena. Hayi silele ayibambe lo mfowethu lo achaza ukuthi hayi yazini sibalindile labantu lana abekho. Athi lo baba hayi buyani ngoba ke abekho ngeke ngihlale ubusuku bonke lapho ngoba mabeqhamuka bazovele baqhamukele kunini. Buyani hayi ke sibuye. Masifika lapha yena futhi lo mfowethu waseNewcastle ashathi hayi ngeke ngabe ngiqamba amanga basi. Hayi kube silinde lapha siphinde labantu laba esihamba babone nabantu esibabonile. Okusho ukuthi lo baba lo usebenzisa umuthi omubi. Hayi akathethanga kanje lo baba lo. Esibiza ngawo wonke amagama. Yini nanokuthi yini yabona lapha wathetha ngalendlela lo ukuthi ngeze ukuthi yabo manje sengingathatha kwaSibhamu ngisinqoko zekhanda lakhe. Kungelula ke ngoba phela umuntu uma ukuyiterritory yakhe angeke uwenze ngokuthanda kwakho. Ngeke uwenze ngokuthanda kwakho. Angakubiza ngayo yonke into umuntu ulizwe nawe ulaka lakho livuka luma ngenya kodwa ngeke umphindisele ngoba ukuyiterritory yakhe udansela isiginci sakhe. Hayi umuntu uyena oyakwazi ukuqophisana naye. Uyena lo mfowethu waseNewcastle. Lo mfowethu waseNewcastle mawukuthi awusikhono hamba nathi asambe nawe khona lento esiyibonile uzoyibona. Uzofika nje uma ubukele thina sisongena wena uzomubukele khona uzobona into ebibonwa abanye. Ado baba ikulungile makunjalo siyahamba kusasa. Hayi sambe siyolala nawo uyabona nje futhi sihamba yabona amakhaladi uyikhulumela nesi-Afrikaans awu nawo ayicasukele nje yabo nje wonke umuntu unyanyile. Sambe siyolala kube ingakusasa hayi ngakusasa kube ukuthi ke manje phela kufanele lo baba lo lokhu njana ahambe nathi ahamba kaye kwenye meeting eyayikhona sisaleke thina kube intambama wabuya ntambama bebuya ntambama ke athi lo baba lo ayisiyakhona ke madoda sisazokuselande futhi nenyanga ngoba phela manje kuphuma nawo umakhulu basi athi ayisiyakuyena into engixakayo into abekhale ngayo lwaseNewcastle ukuthi labantu laba babangani. Hayi yona into kuyayixaka ke leyo ngoba lwaseNewcastle ekhale ukuthi labantu laba mabehlangene ngeke uzubone ukuthi khona ofuna ukubulala umuntu. Uthi indlela lo baba lo esiyomshaya amkhonze ngakhona lo baba lo nangendlela thina simbona engamfuni ngakhona lo baba esiyomshaya lo. Uthi mase behlangene bobabili ngeke uzubone ukuthi khona ukuthi okukhona.
indlela ayekhululeke ngakhona lo baba wakazakwe, indlela aye-open ngakhona. Hayi siphinde futhi sidiphe entelezini, hayi sidiphe entelezini, siyakhwifa sikulungisa izikhali zethu. Singena kwenye imoto ke manje, singene kwenye imoto ngeke ngilusho uhlobo lwayo, kodwa sesingena manje sihamba sesiba umina yilaba futhi abamakhaladi, yilo waseNewcastle nayo umakhulu basa sesiba u5 ibe manje. Siyakhona uthi umakhulu basa uyoyidlela yena ukuthi hayi lezi zinto esizibona kufuna ukuyibona futhi uzongena kuzona ezibona kunjalo. Hayi sifike abe khona nalomfowethu wasendaweni abo 6. Hayi masifika hayi sifike siqathatha lapha la sidole ukwehla khona eclinic, sibe sesehla naye lo mfowethu lesisihlangabezile. Hawu sifike ke sibe la sidole ukuma khona. Hayi masima khona uqale yena umakhulu basa athi hey wemadoda, niyayibona lento engiyibonayo. Sithi ayiyona lesihlale sibikela yona nathi makhulu basa. Athi makhulu basa athi hayi khona kunjalo ngimfuna efile. Hey yawona methi ngimfuna efile, ngishabe ethi uyawezwa amadola ukuthi agcwele amanzi ngenxa yokuthi umuntu okuthumile naye ula uthi umfuna efile. Uthi hayi ngasizwe ngasizwe isibindi sima ngenyama. Kanti manje ngabona lezi ibukana akekho phela ozophikisa umuntu oqosiqashela ula, akekho umuntu ozothi asime kancane, akekho umuntu ozothi kusho lo wasendaweni athi hayi kunalo muntu ekuyena oyi-alarm lethu okufanele adlule kuqala. Maye kwadlula yena sizozwa ngayo lo baba ukhomeni ngaphakathi. Hayi kube ukuthi hayi ke sihlale mhlawumbe 15 minutes 10 minutes to 15 minutes esawuhlala, ngoba ineyinkathi asizayo ukuthi okay ngesikhathi esiwukuthi uyadlula lo muntu lo ngempela adlula ngisemoyeni iya-responda ngaphakathi naye lo baba naye uthi usemoyeni. Hayi kube ukuthi sesiyasuka hayi yabona umuntu mengabe esebenzisa umuthi kwenzeka noma yini kuvele ukukhonkotha izinja. Kuvele ukukhonkotha izinja, qala ukukhonkotha inja ngapha ithi mayikhonkotha zivele ikhonkotha zonke izinja kulesigodi esikusona ngapha nangapha. Hayi umcato ukuthi hayi yabo manje sekufanele kube khona enye into entsha ezokwenzeka. Bese kuthiwa hayi no yazini akube khona abazosala la ngaphakathi la sikhona babuke yonke movement. Sizothi mangabe sehla siqhubeka kunemizi esizodabula kuyona, masidabula kuyona leyo mizi leyo sizoqhamukela ngesehla kwakhe lo baba. Bese ke uthiwa ke mina angisale, mina ngizosala no wasendaweni asala, bona bazongena. Kusho lo waseNewcastle athi hayi uzosala kanjani lo wasendaweni waphela yena uyazi yonke le ndawo le. Lo mind you khona mhlawumbe ilo iphathe engazange ngiyilokho nje ngiyisho. Lo waseNewcastle njengoba siwamba nomakhulu basa yena waba nenhlanhla ke yena ukuthi ubasa amvumela ukuthi ahamba ayohlolisisa leya ndawo. Wabuye wacela yena kathi ubasa esayi kwemeeting, wabuye wacela yena ukuthi ayohlola. Athi ke lo kunjani lo waseNewcastle hayi sizohamba naye lo ngoba uyayazi le ndawo le, noma ngiyazi kodwa kuhle ukuthi naye abe khona ngoba kunezinye indawo futhi engayibonanga kahle, ngoba bona babe patrol imini yonke. Wesazi ngisho nezitolo ke yena ngoba wayesesho ukuthi okay hayi la sidlule sathenga la yabo nje umuntu mabe senaye nalokho kujabula ukuthi indawo seyayazi. Hayi bese kuthiwa akusale ngithi mina hayi ngizosala. Hayi balokhu njani bayongena bathi nje mabethe uthi lwaphe ugesi ngibuka ngilanga phesheya ngibabone bephuma abantu. Manje ngithi ngoba phela njengoba ngibabona bephuma kufanele ngibafonele lapho ngibatshela ukuthi nabo abantu bephuma. Hayi ngithi ngiyafona luringe kanye lwaphe ucingo, ngithi ngiyabukela kubona alisangeni inhloko. Ngiyabona labantu njengoba bephuma la bazoqhamukela la ngikhona. Hayi
bathi igalo ngephuko athi igalo ngephuko manje njengoba laba beyongena laba bephuma bazoqhamuka mina ngingedwa la angana nokuthi kwenzakalani ukuthi inhlamvu zekhaya ilo ikhasethi la qhathaka kanjani inhlamvu zaqhathaka kanjani ngabe lengabaleka ngaphindela emotweni mangibaleka ngiphindela emotweni angibake ngisabona ukwenzakalani uthi tuku ngisikade banaba beqhamuka babuya banqapha bodwa lapha hawu yini ukwenzakaleni hey wena siyakuzama siyakunokunja manje wena sakuthola ukephi manje ngithi mina hayi ngifonile mina checkana amafoneni ngifonile ingcingo beningasayibambi beseyivalile wena wesikeke ngikufonelela ring ucingo lapho abesesho lo wasenyukade athi ish wena kanti obufona ngithi mina bengifonela ukuntshela ukunaba bephuma bathi hayi sifike lapha thina sathi ngqu sangabona umuntu asiyachaza ke nomfowethu lokuthi hayi uthe mathi uyalunguza ngaphansi noma wabona intombazane yakhona yini avele yaqhuleka noma okwenzakalani uthi hayi bangena izindlu bangena nala kuhlala khona izinsizwa bafika kukhona utho khona ukuthi babheka abakuthulanga lutho hayi bese ke ucaca ukuthi sesiphindele emuva asho makhulu basathi hayi no akusekuvuma yena ke manje basi ukuthi hayi awusebenzisa umuthi le ndoda le yabona sesihamba sikhululekile ngoba umuntu osiqashile useyivumela yena ngomlomo wakhe lento lesisindo bekade sisizwa thina sithi sizokumele simtshele ngaso yabona ukuthi bekuba nzima nokuthi simtshele ukuthi la bekwenzakalani uyena oseyiboneleke yizeke phela sibe nesibindi sokungena hayi singamangabe selokhunyana sesibuya ke ayishintshe lo waseNewcastle athi hey mina bengingaplananga ukuzohlala isikhathi eside la eLondi mina ngisuke le ngizobulala umuntu leyo ukuthi kulongidileya ukuthi sesimzame kathathu umuntu uthi ayikho lo emsebenzini wami abesethu makhulu basa hayi phumelo bala ndoda ufuna ukuthini ufuna ukuphindela emumva yini athi cha angiphindele emumva ngokuqedela umsebenzi hayi sithule ke thina mase bekhuluma bodwa nami ngavele ngithule athi lo siyamshaya kusasa athi emini hayi ntambama athi makhulu basa ngimtshelile athi ngene imshaya nomuntu onzima ufuna ukushaya ubusuku athi anginandaba kusasa siyamshaya athi bese eyabuza lo munye ukuthi uzoshayeka kanjani athi angazi kodwa kusasa siyamshaya kwakuyinkathi senzile lokho njani inkathi zeValentine ngakusasa kuzoba iValentine kwaku 2016 yes athi hayi siyamshaya kusasa okay uyashawa kusasa mina ayikulungile sihambe siyolala nabafowethu uma siya kolala bese kuba ukuthi ke manje siyaplana ukuthi somshaya kanjani siyaplana athi lo ayisomshayela emotweni yethi mina hayi mawuthi somshayela emotweni usuneshow ukuthi sizoba kiphi simshaye kanjani athi angazi kodwa kusasa uyashaya hayi silale kusasa ubasika bese sitshela ukuthi hayi okay lo muntu uzoshayeka kanje kune meeting ekhona yosomatekisi kumele ashawe ephuma khona lapha emeetingini sithi nayi ke okay kulungile athi akumelanga athi lo baba lo akumelanga afike elokhunjaneni afike kwakhe inkinga phela njoba soshaya lo muntu lo sithi somshaya kulula ukuplana nokukhuluma nani into efika ibenzima isezenzweni ngoba kade siplana mase kufanele kwenziwe sike sipanjwe izinto zakhe lapha lo muntu lo hayi bese kuba ukuthi ke siyahamba ke sonke sinafanele sigebhe la sizogebha khona bangene lokhunjaneni ngalela langa lelalo yabo lo baba loyana waphuma nje eshesha eyinhlamvu qhwi
ephethe ilokhu njani ephethe uplastic awu yini lengake lokhu njani mase ubukisisa kahle uyabona imali egcwele lapha ole amali leyami mhlawumbe ngokukala ngesimo sengqondo nje thina sasiyibuka le mali estimatela kuyona mhlawumbe yayizala ku 400,000 or 500,000 ngisakhumbula kahle indlela esas-estimator ngakhona ubone indlela ubuningi bemali yabona ukuthi awu manje sesifuna kwakumshaya simphuce kwayona-ke nemali yakhe kube uvele kucaca ukuthi sine-double pay hayi man ayiphonse emotweni wehamba ngele kunjani legend bani liyana leya moto lelahlobo lemoto ehamba ngalo ngalela langa lena hayi shuthi-ke mayefika lapha axoxe nomakhulu basi lokhu yena uthi nosithumile axoxe naye kwakanje kancane aha ngaphambi kokuba sifike lapho kunale part engilokho njani engiyiqala kunale part engiyiqala sengiqamukele ngasekugcineni kunabafowethu abanye-ke manje sebe-organiziwe bazo-add isibalo la kuthina labafowethu babili bamaphoyisa ngoba bafika ekuseni ngalo lolu langa leli sokushaya ngalo nobaba bafika befaka ama-uniform kwase bathiwa abantu esizosebenza nabo labo uma befika nje ngikhumbula ukuthi bafika nje kwayinto eshesha yabona nje baxoxa basuka bahamba mase babuya sebengasayifakile uniform kwathiwa abantu esizosebenza nabo labo labantu laba babeyoshaya sibhamu ukubeya amaphoyisa so njengoba-ke siyila emotweni simbona nobaba ubona ukuthi akahlalisekile ukhona nalezi insizwa lezi hayi ayikhulumi kakhulu-ke lezi zazamaphoyisa bomuntu mengabe sazi isitori sakhe yabona la emsebenzini omkakho uma ungasazi isitori sakho uzochitheka njengamanzi hayi kube ukuthi-ke manje labafowethu laba indlela umuntu ophola indlela ababe-polite ngakhona babengagxabazeli labafowethu labafowethu hayi yazini asimlandela kodwa asingamlandeleli eduze mina la esteringini fanele ngenze show uma ngabe simlandela kuney'moto mhlampe ey'ntathu yena uyes4 indlela engizohamba ngayo fanele ngibe umuntu ozokwazi ukumbona ukuthi ukiphi hayi ngiyincenge futhi nakhona kufanele ngigijime ngale ndlela ezogcina isolisa ukuthi khonto ezokwenzeka ngiyincenge ngangene ngaphakathi edolobheni nobaba ngaphakathi edolobheni wangetinka box wangena ka-box wangena walokhu njani hayi kudu aphuma uphuma sephethe uplastic afika bathi qinsi ngemumva emotweni ngoba imoto yayi-double cab hayi aphinda akungena emotweni aphuma lo baba lo yazi lo muntu lendlela ehlakaniphe ngakhona mengabe ezogoduka weqale azungeze edolobheni azungeze shuthi ngokubuka kwami wenzela ukuthi akwazi ukubona imoto emlandela ukuthi khona yabi khona yini imoto emlandelayo kanti sasitsheliwe vele ukuthi hayi indlela vele alokhu ngayo operator ngayo uzabone kahle izitha zakhe uqale nje athi ayihambisa indawo la ngaphakathi kwelonto ayihambisa indawo hayi ngoba ehamba indawo ngoba usuke esesho ukuthi ikhona yini imoto emlandelayo hayi sihlale nje thina sime ngokuthi sizoyibona imoto yakhe iphuma sithi simlinde sazungeza ngaphakathi edolobheni siyibone nansi iphuma ethi mayiphuma silinde kwadlula nje eziwu2 imoto sabe sesingena nathi samncenga nje samlandela asimlandelele eduze asimlandeleli futhi kude yabo ukude eduze kodwa sishiya igap yeimoto ezinye nje la ukuthi ezimlandele hayi nasho ukuthi yabona lo muntu uthi awesekhululekile ukuthi hayi useya lokhu nje usebheke ekhaya ayivele isho le ithi yazini njengoba nje ilokhu njani ehamba asimshayeni khona emotweni
Yithi mina maye ngaqala ngayinyusa le moto le ngayifaka amafutha ngasika le imoto lezi sizoba nenkinga ngoba uzoba aware ukuthi le moto emlandela yakhe ize kuyena athi hayi athi lo mfowethu lo hayi uzoyidlula nje le moto le uphinde ukurelax. Ngithi mina kulungile ngidlule uqala imoto ngithi ukurelax yabo nje kube imoto nje ehamba njengezinye mase siphuthumela ukuthi angazi ayongena kwakhe ngoba mase kufanele alokunjani aphume kulo kwi-tie road eyongena kwi-gravel wayithatha u-right sasibale ukuthi angazi awuthathe kahle lo right ngoba uma kwangena nge-gravel kuzoba nzima ukumthola kufanele somshayela kwakhe. Okay kube ukuthi ke manje ngishaye lo speed ngiphinde bese ngilandela yena kanje size sibone ukuthi okay siyasondela manje ngala izojikela ngakhona. Kube ukuthi ke manje ngoba phela nami lo ufuna ukumshaya semthayo hayi ngithi ukuyinyathela ngisikhuphule kancane ispeed. Mangisikhuphula kancane ispeed naphela ngiza njengemoto ezomsika kufanele ngikhombise ukuthi ngize kuyena. Yithe nje mangiqala ngithi yabo nje kanje ngiqala nje ngi-approacha kanje imoto yakhe abehlisa iwindi seze iqondana kanje imoto wabe seshila ka hayibo lo muntu ukusakaza ngempela ka ngibona ithi dia le yakhe imoto kungathi ifuna ukuphonseka lapho yethu. Ngithi ukuthi ukubamba amatomu kancane kanjengoba ngibamba amatomu yila sengilahla khona mina ngoba vele sesiza ngala ezongena ngakhona ukuthi lo muntu lo wasiphendula kanjani isibhamu ngoba lo eshaya washaya direct ewindini lakhe kathi mina ngithi ngizama ukubamba amatomu ngoba phela ngibona ukuthi dia imoto yakhe kungathi izoshaya lethu. Ngiphinde nginyathela mangiphinde nginyathela futhi ngithi ngiyamxhuma ngoba phela sengenze nalaba ngiyabona nabo sebedonsa ibhamu laba la ngemuva nabo sebehlisa amawindi haya vela kwavele nje wathi nje kanje lobaba lo wathi qo into oqala mshaya washaya mbi ngoba phela ngithi ngudriver njengoba ngudriver angikwazi ukwenza konke njengoba laba beshaya nafanele ngihlale lokujaneni ngiyoze ngisikhiphe mina isibhamu ngoba nakho imoto imile. Make ngamisa imoto la sengizodonsa khona isibhamu ngiphume lesibhamu ukuthi ngiyaphuma okanye uma ukuthi ngisivela kanje hayi avele nje uthi banga ngezwe nje ukuthi angazi kwangathi kuJoja noma wacishe washaya kahlahla konje inhliziyo elanga left wacishe washaya inhliziyo ngoba kunesibazi sikhona la yila inhlamvu eyangena khona ke la wathi beyishaya ngezwe hayi ngeke and lo muntu ushaya ngesibhamu esikhulu lo responda ngesincane ubone lo muntu wesomshaya ukuthi uyinkinga kanjani uphethe esincane uresponda ngesincane and njoba eshaye ethe nje umuntu oqala amthintayo uthinte mina obvious imoto ngizoyiphonsa ngapha elokhunjaneni either iya ngapha ehlathini noma iya ngapha inhlanhla nje ukuthi azange ashaya ikhanda uyashaya emzimbeni kuba yangena nje yathi kwathi ngishaya ngathi ngiyaphakama khona la esihlalweni awukwathi ngiyathuka uma bezokuthinta le ndawo lezi uthuke uthi ngeze ukuthi nje ngathi ngabe ngibuyisele eceleni imoto ngayijombisa ngapha lezi zibelesele imoto yakhe zibelesele athi mazibelesele imoto yakhe neyakhe imoto ithi ishona le iyophenduka le hayi ngizwe ukuthi mangithi ngifuna ukuvula isicabha ngezisa amandla angiphelele ziyaqhuma ke lapha ibhamu Nkosi yami ziyaqhuma ibhamu Nkosi yami ziyaqhuma ibhamu lapho ziyaqhuma ngibonanga ukuthi ubani owaphumayo ubani owenzani zadokozana ngasinga ngoba ilo sesivulekile kumina isibhamu ilo isicaba wasibhamu leso engangizodubula ngasangizange ngisenze lutho ngathi nje esihlalweni ngathi qatha phansi mayithi qatha phansi zishayane ngithi ngiyabuka nangu lo mfowethu omunye oyiphoyisa useshayekile imlenze na uhleli phansi
lo munye umfowethu lo esakho ngoba khona omunye esasamba naye uselele naye la hayi ngabona uthi no la ayingangami njoba sengidubulekile ayikho vele impilo engisazoyiphaka yabo makukhulunywa ngabantu abadutshulwa bangabanga lethuba lokuthi badubule kwaba yimina nalomfowethu omunye sasihamba naye owashonela khona lapho semthani at least iphoyisa leli lashaya kumlenze lona lakwazi ukuthi li respond thi yabo nje thina sobabili safana nabantu abafile kahle futhi mhlambe nje sasesithathwa nje ngoba phela lo munye wathola sensa mhlambe kwanami kwakuthiwa ngifile ngoba njoba isho ukuthi ngavula isicapha ngaqhathaka ngomhlanga ngoba phela isengishayekile la ngaqhathaka ngomhlanga ngiyayihudula vele ngizizwe ziduma zithi ziyale kathi ziyale ngibe sengiqala ke lapho ke ngizama ukulokhu njani ukuvuka ngiyeza kwamoya ke ngathi uyaqhamuka mangifika lapho ufika ngilokhu njani kunemoto eyaqhamukayo lapha mayiqhamuka le moto le ukuthi nami okwakusekufiliza ngingasabona kahle ngoba phela ngiyezwa njoba ngishayekile amaphapho angazi kwenzakalani kumina but ngiyezwa ukuthi it's like yabo ubone mangabe uzela ugoloza ukulala uzela ugoloza lo ngqophazela uyibamba kwafile into ke engangisengizwa and futhi nangendlela engangisengishiselwa khona ngijubuke ngakhona ngangithi no angazi noma ngiyahamba noma kwenzakalani but ngiyakhumbula kunemoto eyaqhamukayo yafike yama mayima le moto babosho ukuthi laba abantu abaqhamuka khobami baba nalo uzwelo lokuthi lo muntu lo usaphila masingamyeka manje uzofa ngasinda kanjalo ke mina usho ukuthi abantu laba bangithatha ngazi ngoba njengoba ngisho ukuthi ngagcina imoto iqhamuka ithi nami ngiyeza amehla yavaleka ngiphinde ngiwavula avaleka ngiphinde ngiwavula ngoba nokuphefumula kusaphefumule kahle ngidubulekile hayi tinkwacima izibane khona lapho mase ngiphaphama mina ngisesibhedlela futhi ngasho ukuthi mhlawumbe kwaba yinhlanhla yami noma kwaba yini ngoba mangiphaphama angibanga umuntu mhlawumbe waloko noma ngoba ngalethwa abantu ababengangazi noma kwenzakalani lapha yana but abantu ababesesigameni nganginabo esigamekweni bonke labo bantu labo babanjwa ngemoto kumangizwa kuthiwa ngathi bayatholakala yabo ngoba engathi imoto esasamba ngaya ngazi ukwenzakalani yatholakala ishile engathiwa yatholakala ishile imoto esasamba ngayo yabo kodwa abafuthi nabe sasihambeni nababethinteka njengoba ngisho ukuthi mina ngibanga nethuba lokudubula bona baba nethuba lokudubula cishe mhlawumbe ama-trigger ilokhunjana lokhunjana ama-cartridge batholakala ngawo angazi so njengoba ngisho ukuthi mina nalomfowethu wafa ithina abantu aba-recognize njengabantu nje ababengekho empini ngoba asibanga nethuba lokudubula asibanga nethuba lokwenza mhlawumbe laba babanjwa ngama-cartridge abo ngoba ngathi mangiphaphama esibhedlela hayi ngiyabuzwa umndeni wami nani obani abantu abangaziyo engibaziyo yabo ngiyabuza mina ngifike kanjani yabo ngiphuthunyiswa nge-information yami ukuthi ubani ongafonelwa wasekhaya nani mina ngibuza ukuthi ngifike kanjani la yabo ngibuza ngifike kanjani la kuyasho kuthiwa uletho sibanibani nosibanibani angibazi labo bantu lapho mina ngibuza abantu uphi usibanibani yabo ubuye umqondo no mangilo ngibuza abantu ekade ngihamba nabo bese ngivele ngikhala hayi zizehlela inyembezi mase ngilokhu khona la ngiyezwa gudugudu hawu sekunomuntu khona la futhi oseyibulele khona lesibhedlela hawu sayibulele kanjani yabo uthwala umuntu weyiphungile uma sekuchazwa kubuye umqondo engathi lo mbheme kade ngihamba naye ngacela ukudischarge semthani-ke la but athi ayibodokotela ngiyahamba athi uzohamba kanjani ungekho right nani ngithi mina ngiyahamba
so yabo nje kokwana lengxozonqoko lezo plazini kusakhona le-Xdemegam sokuthi khona umuntu oyilo oyibulele mina kuyafika kumina ukuthi no kangomunye umhlathi lo muntu oyibulele shuthi khona likhulu liyanyelelo onizayo la kuthina hayi kwathi nje ngawo umuntu ongathi uzoya eloko etoilet hayi ke ngoba phela vele ngishayekile ngabhlungu ngifanele ngene kwi-wheelchair nami hayi ngiqhutshwe hayi bese ngilokhu njana ngene etoilet ngenze ngikwenzayo kanti njoba kulokhu njana ngene etoilet ngiyabuka ukuthi ngizophuma kanjani ngilichuphe kahle iwindi ngibuke bese ngiyalokhu nje ngiyaflasha bese ngiyaphuma kathi ngihanjiswa back ngibuye ngikhale ngesisu isisu siyangikhipha ngicela ukubuyela back etoilet kanti sekubaleka kwami ke lapha kwesibhedlela mangibuyiselwa ngaphakathi hayi ngihlale kufanele alinde la elokhu njalo ngasemnyango khona azothi gaga eminyango avule aphinde angithatha hayi kwathi makukanjalo kudu kwathi nya umuntu akekho babheka bazange bangithole bazothi ngubani ngoba phela yilokhu njalo futhi ngeke babe nandaba hayi uhambile siqhubeka nabafuna ukusinda kwavele njobe elimele uyena ngaphunyuka kanjalo ke mina ngoba ngafunda kweza umuntu okay njoba la isibhedlela sekuthiwa kunomuntu oyibulele la makuchazwa lo muntu engimazi lo muntu ade ngihamba naye because kwakuyelinye lamaphoyisa sathi masilandelwa ke story nomunye futhi nelinye iphoyisa nalezo kuthiwa la ishanga isibhamu yabo nami phela sengifuna ukwazi kwenza kwagcina kwenzakaleni yena lo baba lona ke sasomshaya kwenzakaleni ngayo ubaba lo walimala walokhu njana wangena esibhedlela naye waphuma esibhedlela akazange afa yabo ngabona ukuthi kuhle ukuthi i-identity yami yigcine nje lo ngingaziwa ngoba lo munye waseNewcastle ngicathi nanamanje usasejele if I'm not mistaken yabo la ilokhu njana ikhaladi njoba ngisho ukuthi khona umfowethu sasihamba naye wasalayo elinye lamakhaladi lasala enkundleni naleli elinye ke lekhaladi I think nalo laboshwa angisakhumbuli kahle kodwa ngikhumbula kahle ukuthi waboshwa kulo mfowethu waseNewcastle okuyena nje watholakala mhlambe ngasegcineni yabo ngoba yena wengahlali khona la weumntwana so isona story ke lesi ke engithi angispresent la ebantwini namhlanje yabo angispresent ebantwini namhlanje angathini kwaba ukushintsha kwempilo yami lokhaya yabo ngangiqala ukuthi siyohlasela umuntu oyenzima ngalela hlobo nomuntu owayenje ayana yabo ekakhulazi umuntu osemdala aphinde azoba namandla amangaka ya so ngayitshela lapho ukuthi no mina nalempilo lesihlukene ukusinda kwami ngiyabona ukuthi okwesibili angeke ngisasinda yabo impilo yami ke ngabe senje ngiyishintsha ngayeka kwabona ukudrive ama-taxi yabo ngayeka kwabona ukudrive ama-taxi ngiphilela nje impilo yokuthi ke manje ngidrivela ama-truck ihlabathi and so on yabo iyona impilo ke sengakhetha ukuyiphilisana kodwa leya mpilo leya makusakhona abantu abasanothando lokuyijoyina ngaqwashisa ngithi mfowethu qhela kuleyo ndlela sesihambile siyibonile yabo sesihambile siyibonile ziningi indlela umuntu angaphila ngazo eyingcono kunalezi impilo yami nje yaqala ukushintsha lapho ke ngabona ukuthi ukusinda kwami nokuthi ke ngingabe umuntu ozovela kakhulu egamekweni njalo labafowethu abanye abavelayo bayigcina bethatha imphefumulo yabo mhlambe nami ngangoyibulala makuthiwa nami lami igama lathinteka kodwa ngibonga ukuthi ke kwenza ngalendlela okwenzeka ngakhona nami ngase ngathola ithuba lokuthi ngishintshe eyami impilo ngiyinqumele mina ngoba ukushintsha impilo ikushintsha nje impilo kuba isinqumo somuntu
ukuthi angibonge ithuba lokuchaza nje isitori sami. Ngiyabonga. Siyabonga mfowethu. Transformation Live siyabonga bafowethu ngokusipha indlebe nisimamele. Ubhuti ukhulumile uvele wageqa amagula, anginayo imibuzo enginayo. Uma kungukuthi nina lapha emakhaya ninembuzo, senizokwazi ukuthi nixhumane nathi kwi-comment section. Ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, niphinde nisilandele na ku-Facebook na ku-TikTok. Bafowethu siyabonga kakhulu.